Haya, ni sawa. Mimi nangoja tu siku yenye Yesu atakuja. Siku yenye Yesu atakuja tu hivi, ashuke tu hivi alande tu katikati ya watu. Katikati ya watu hapo soko mjinga. Tarubo ama Kikomba, katikati tu hivi ashuke tu, yani from above. Unaonanga zile movie za kung fu, vile master anashukanga from nowhere kama spirit, alafu anakuja kuokoa mtoto mwenye alikuwa anataka kutungwa taka uswati. Sasa nangoja tu hiyo siku yenye Yesu atashuka tu hivyo katikati ya watu. Nao watu asubuhi wote, karibu wote wameamuka, wakaomba, wakapika bismillah, wakaenda kwa mizikiti, wakaenda kanisani, wengine wakaenda kwa pastor, wakahubiri kitoko ile morning glory devotion before waende kikosh pale kwa umati. Hey, ama Chivanji ashuke tu hivi, walevi wamelala, watu wamechanganyikiwa, wanalala usingizi hapo, tuseme ni saa 6 lunch time. Sasa watu wametoka kwa ofisi wanaenda kuparisi hewa safi, kupata ambience ya Nairobi CBD. Hey, Yesu ashuke tu hapo pa. Hiyo siku nangoja sana. Na hiyo siku pia mimi nikuwa hapo, nikuwe observer, international observer. Ndio sasa niandike kitabu, nisambazie watu wengine kwa lugha ya Kiluya na lugha zingine zote. Niwaambie jinsi watu walibehave wakati Yesu alirudi kama mwizi. Wewe imagine, wewe ni pastor unahubiri kila siku umeishi na Biblia, umesoma philosophy, umesoma theology, umesoma mambo yote ya Biblia, umetik tip. Alafu siku moja uko tu mishe yako town, wewe pastor mwenzangu bila Biblia mwizi akikuja kuibia watu, hajuangi ni nani pastor ni nani polisi wa serikali, ni nani MP. Sasa Yesu ameshuka, wewe umewacha Biblia nyumbani. Pastor ni wewe naongelelea, umeacha Biblia nyumbani Yesu amekuja utafanya nini pastor? Don't joke. Hii siku yenye tunasemaga tunangoja Yesu arudi, don't joke about that day. Just imagine he has come. Ofu kati akupate, tembea mnachukuna kuna ovyo town mmevaa vibaya, wengine wanashika handbag vibaya, mwingine anajiongelesha